Мынакей глобуста жүрөбүз. Салам бардыңыздарга. Келе жаткан жаңычылыңыздар менен глобус маркети. Андай акциялар болуп атыптыр. Носки, Корея. Мужские носки. Мыналар носки байпактар. Корейский пенка дейт. 99 сом экен. 72. Булардын баасы. Так, елочки новогодние. 2299. 2300 eкен да. Sen кичинесинен аласың ба? Кичинекей. 1,5 eкен да? Кайсы? 1,5 eкен. Кымбат. 1,5. Ооба. Булар 5000 eкен кара. Как будто настоящий. Базарда арзаныраак. Мына украшениялар 327ден экен, 200дөн. Карнавальный бар. 100 сом экен. Карнавальный бар. Акциясы 400 сом, 359 сом eкен. Акция. Нить роза. Бул жерде шапкалар да бар экен. 269. Мелелер 116. Тамак бышырычы башкы 349 сом. Бір 119 сом шашлык үчүн. Мангал 955. Пленка прозрачная метрі 170 сом екен. 170. Горшоктар 185, 290, 247. Новогодний ойыншықтар 390 сом. 289 сом екен. 319, 459. Настольная игра, ходилка 255. Бұл екен. Андай жүн байпақтар 276. Жүн байпағы деп қой. 283 колготки капнули. 650 сом сүлгілер. 910 сом. Бамбук колар часы 629, 650 сом. 658, 125 сом. Кичинекей полотенце 125 сом екен.
25 сом. Плеттер қанша екен? 1693 сом дейді плеттер. 1693, 903 детскилер. Мындай жылу плеттер 1210 сом екен. Флисовые плед 659. Бұл жерде покрывалдар 2200. 1699. Блоникен ваза стеклянная ботаника 199 сом екен, акция деп. Чайники Эрголекс 639. Қандай екен ішін ашып көрелікші. Салатницалар 158. 141. Üç yüz yirmi жети сом сыр чөмчтөр. Лара гранит сковорода сенер. Набор тарелок, табак, топтомдору 370. А был кастрюль подарок. Специальное покрытие. Бұлардың басыға bakın. Bası жазылыптыр. Şeker 162 soğan canına. Nabır bakalım. Nabır salatnic 646. 646. Kartı 64. Жаңағы алар нелер екен? 719. Набор ножей 719. 59. 426 ректеркалар. 26. 129 екен қашық салғыштар. Бұл екен 39. 1597 қамыр кескіш ұқшып. 597. 69. 65. 8. 5. 9. Кондитерский наборлар. Картошка фри бычак 69, лимон сыйымдуулук 85, 155, подставка под подложку. Коврик антибактериальный для овощей и фруктов. Бұған чекен 169 сомтан. 169.
Контейнер. 29 контейнер. Конфет. Банка 900. Хорошо. Я купила. Ага. 83. Мындай гидиштер 462, 544. Мына жерде бир жигит отурат. Киткат 155. Май, un канча болуп жатты экен? Көрөлүчү. Май, Алейна 162 сом литри. 810 сом 5 литр. Оливковое маслолар 300 ар кандай экен басы. 500, 400, 300. 816 майлар. Un канча болот экен? Басы кайакта турат? Злата 715 сом. 142 сом по карте. Злата күн карама майы. Мандарины, апельсин. Ötketeni keçiresiz. 262 мандарины карликовые. Мандарины 117. Мандарины марокканские 183. Yolkalar 2299, 4999, 239 eкен içindesi. Разрешите. Un 363. 363. Kança kilogram 363 eкен? 5 kilogramı 363 сом. Undun. 2 kilogramı 125 сом. Ak un deydi. 46. 1 kilogramı 46 сом. 208 сом. 4 kilogramı 208 сом. Мука 393. Первый сорт 10 килограмм 393 сом. Ржаная мука 70. Фасоль белая 127 сом килограмм. Фасоль красная 127 сом. Рис баткенский 131 сом экен. Базарда 120, базардан 10 сом. 10-20 сом кымбатыраак экен базардан. Крупа булгур дейт 102. Так, бананы 105. Яблоко 63. Базардан 20 сом кымбат. Яблоко семеренка 43. Яблоко семеренка. Перец испанский зеленый 241. Перец испанский желтый. Перец полугорный, перец жирный. Баклажан 189.
Мясо қанша болады екен, көрелікші, урматтуу уважаемый покупатель. Расчет за товар местного отдела осуществляется на месте. Мясо говядина 619, 619 сом килограмм. 619 просто говяжий 644 сом. Уйдун сулпет филе говяжий 629 сом. Можно, да? Мясо говядины с косточкой 524 524. Карчыга. Мясо говядины 504. Чизде. Рыба семга, стейки. Форел. Қанша килограммы? Форел балығы 100 грамм 79. Борсақ 117, 134. Мам 26 сом. Угу. Екі үш қылып қойсаң, мына алдынан қарап қойсын, Екі үш қылып қойсын. Екі үш қылып қойсың. Екі. Это бір ғой. Апам 1 миллионға жетейін деп қалды. Жета деген машина жауап бар. Жана нәрсе айдайды дейсің бе? О, дейді, қағазға. Алды ойнайды. Ойнады, қоймады, тек-тек табасы.